That I, number one, take responsibility for having flouted the COVID rules on Friday. I was outside my home after 9, and that is against the rules. It is regrettable, but all of us make mistakes. But lakini vile nimesema ya kwamba sote tufuate maagizo. Mimi ni binadamu kama mtu yote mwingine, kama wewe. Hakuna mtu ambaye ni malaika. I'm not an angel. I'm law abiding. Sijai pelekwa kotini na kesi nyingine yoyote. Sijai ba shilingi moja ya Mkenya. Amjaisikia skandali yote. Teleza tu. But on flouting the rules, I apologize to Kenyans, and I will pay the full consequence of the law. I also wish to state that I resign from the ad hoc committee on COVID, which I've been chairing. We have done a lot of work so far. I support the work that the government is doing, and the officers, I think they're doing a good job across the country. But because of that responsibility and the example that I need to set, I have this morning officially written to the speaker about that. Ya kwenda kotini kesho nitaenda kama Mkenya yoyote. Ni jisalimishe. But hiyo narrative nyingine kwanza kusema sijui ladies lounge. There's no place called ladies lounge. Ndio wanataka ikae ni kama nilikuwa sijui nafanya nini. Hakuna mali inaitwa hivyo. That place is along the street where I live, you know.